Assalamu alaikum. Біздің фонд açılğandan beri muhtaçlarga жардам қолын sunуп келуді. Bundan bir qancha kun murda Gümüşay Ceviz'den qaydılı videosunu tartıp ketkenmiz. Hazır eme Құдай buyursa. Atçotuk videosunu tartı alına turabız. Qayrımdуу insanların jardamı bizge çoğun akça 17.340 so'm çoğun. Allah Taala bergen sadaqаңыздарды, Allah Taala bergen zaketтериңиздерди kabul kılgan olsun. Hazır eme Ошол сиздердин аманатыңыздарды Gümüşay Ceviz'den колуна бермекчибиз. Gümüşay Ceviz'den Allah razı olsun aylanay sizlerge dagы. Миң миреттен мен Кудайга Аллага шүгүр. Ошол акчаны сиз өзүңүздүн муктаждыктарыңызга иштетип аласыз. Мен разымын, үй бүлөдө ынтымак, тынччылык болсун. Мен элим, журтум аманчылык, тынччылык болсун. Кимде ким ушу кыргыз элим жардам бергендерге мен ден соолукка каалап кетмекчимин. İşlerine iyilik bolsun. İşinlerge iyilik kalayım. Kırgız elim aman bolsun, bar bolsun, tınççılık bolsun, uruş bol bolsun, den sooluk bolsun, çok bol bolsun, bar bolsun. Sizlerge razımın baldarım. Çoğun rahmat. Amin.